Шабынчыште пара. Йыснышы милік пәжерне шылба ұшы бачы, тепір курга сыра сапре. Тедем шыршы шапны мұнчана, шағырпа хурын шыршы тапса тухре, сывлыш біріленче пулинде, сывлама шымалдарақ пек туйынче. Малдан Дима шабынма бұшлары. Бұл бат старик пек баскамазыр, ұшын тудыбе киленнен, келеткіне милікпе садыра-садыра шабынать. Йыснышын, илтмелли аппаратне хывных ищын, халхи каллех бидірмар. Бұл бадар жол каялла фронтран таврна чухнехиллех, словаре кіртмен узасы мақсымбе пергелешет. Шетменіне, бәлдірен милігі беде шабынса илчі, хертне кирбішпеге хеп херле болса кайры хой. Алексей Петрович та шабынмасыр чытаймаре. Хынық манраны хывырт ывынчы был. Мунчаран тухны чух кушта хурала-хурала келет. Аппыжы хириш тухсах питшылли пачы. Володин тары дедипмен, бұл шенекренех шағырба аш чымласа тухре. Асту, еп сана кашнигун кепегем улыштар забамас. Катчы кулса жеш башкынчы. Ышта гаять Володя. Ялдада хал худ пол шуғышласа кыларны. Кашнигун унда чубать, комбайнердан да тусанлырақ пулса келет. Выршы амышы. Шылле ына ыдаласа илчі. Былядыр, уншын ан пажырхан, яшлық піррежеш келет аппа. Аппышы каллех телейлі, хал амышы пек бірендет, эс вырцаган мұнча бая бідерет, эбір лидыба кайса шабана бар. Лидыба? Теренет шылле. Еплеха мансагайны был Дима арымен ятне. Ағы хойде сіксе тухры, пиденче елдел кулы жижет, шишнек кіске кастарны. Модыран үксе юлмасть, брюки дыхынны. Сывые, Лида? О, Алексей Петрович! Был аллыня тосса барать, аллы он врачан небек печек, себе, с легким паром. Балда Дима бегех учительница, анчах учительница пулнине не пледе энене скельместь. Хой шулан ранжи шкула ачисене врендеген шинда, пурныша нумайгурна, пурныша пелеген ыры черелле тондан шин пулмалла бек туйынать. Щук, Лида учительница дезесен энене сегілмес. Завод управлениенче де шакнашкал хитрехерзем лаве бех. Везене пір-пресран шапсакларны демелле, кубар жиземтіліне картинкасем үгерне брюки дығынны, шүшісене кіске кастарны, күш харжи айне сырласаларны. Шухышы де піррежеш болнан туйынат везен. Камада бұлсан кележесші, лайықрақ убышқа шакладасшы. Тен Алексей Петрович шулланны май ағал тергежет. Лида да ав, күш таврашнеде, күш тікнеде, күш харжинеде вар шаврага сырланы. Алексей Петровича кележешін марінде мода бұр, темілі хывырт сарлаган стандарт бұр, шак шеш, бұл чир Лидына да ерне. Ышта жуғалдын еспаян, үйтірі Алексей Петрович, шкулдахи? Мен шкуле болдар, худшынчы аппыжы, хулана шүш кастармада ябала туянма каяшы хал шамрыксем. Анне, пүлчі она Лида. Ман урыхешсем де бұлны. Юре, мұнчанайда. Андриана кірзе шабыт, кебиемне чергезі хуны онда. Эс олешы вырцахкан, калабиш мұнча акадуны бегех эшендереттесе. Кедесре унвалли түшегех сарзапанымен, миндері тем бізігіш, кедесіне тірлене, сарны просынезем шап шуры. Ағы еплерек тұрышны аппыжы. Валвара пірреміш худ иден, шак шуда тенчере уншын пірден бір шивықшин, аппыжы тұрза юлныне ынланжы. Таван чун, таван шаржыв бегех хақлы екен. Анаган хевел пүрт жүречісенчен, каварласақ хем сабад. Уничерен сурых кедебе керет, былықсем килесене шидесшін мақырашы, еш ухална таване пәденесене тупасшын сас парашы. Кедюші булас, пушшине пыжал пенебек шартлаттарать. Сурых кедебе ирсе гайрешеш, хур кедебе кече. Урам галех хур квагал сасыбе тулсаларчы. Кышт вахатран урам шыпланчы. Самантны хатемшін ачачухнехи азагилчы Алексее. Валда ачачух былықсене кітселме тухачы, вұнжар былық хушинче хойзен әніне жыратчы.
Пір хурасурых пурчы бізен, бұл яланақ шухалатчы. Она яланақ чи юлашкинчен шыраса тавырдынма легетчі. Кайран хурасурых майне херлі шедек шықсаянычы де, она иншетренех палласейлечі бара. Ачасем сурықран пионер десе кулачыш, херліхі юшакныранынде. Энеке де бете кіртірі, чүречерен сымзана сөт шыршы бұрса шапыры. Эне вара лайықчы бізен, килне де хойех шидетші. Кун кашичен ішлесі ывынна амышы, әніне ларсасы бачы де, юлашки эше бішленен савынса киленетші. Кашхине энесем сусасын, ялдашы планачы бара. Кун кашичен темиже хуттарланы шиннын ыйхиде тарын. Иран каллех хевелбетан тамалла, каллех эше каймалла. Шук, йысныжы она врах выртма, аса илюсембе килленме памаре, седел хушине туртре. Унда Димасыр бішне Василий Семенович ларадикен. Был егер янахлы самырланса кайны старик, Афанасий Иванович Кюрши. Варшыра бізем иккешіде артиллерист пулны, шавынба пір-бірінсір пұрынайма шеште мар, шақырты барада, ішкешіге де яланах пірле байлашы. Хынана салам, тері бұл хулын сазыба. Ундан суллахай аллине тұссабачы. Василий Семеновичын сылдым аллинче пірден бір пүш пүрні кына тұрса юлны, шавынба она шинна пама ваданать. Пүртре урамри емрасенчен эндрік сүндрік үкне, тәттемленсех пырат. Хирде варахал, хемленсех хевел анат пуль. Епле хире тухсах пахас келет хал Алексей Петровичын. Хевел анна чухне юмахрибек темінле азамлық пур. Вылда кун кашичен эшлесі ывынны шинбегех шивырма кайнын туйынать. Унбек маррине де білетха, анчах туеме осабах мазыр шуралачке. Тухма бараши, стаккансембе черкесем, шагырдадашы турилкесем кыларсалартны. Алексей Петрович хына шавынба пурде она хыналама тырышать. Эрехне эшмері хабыл. Василий Семенович уншын шиллензех кайры, епле шагырдывардан аслы булмалла. Йыснышы шылма тырышлы. Пирен лейтенант шур жул аныш, пір жул аныш, анчах мунчах ышын, хоть кебіне сутта пір черке эштетчі. Курск паденче вилчі, лайық шинчі. Тапришымал болтыр шеремеден. Лештен жерізем пурде эшмеш имекілер. Тесе йыснышы эрехе сиделішіне тумлатыры, черкине янгах үпіндерчі. Хыщын тепір стакан сыра шабырса хучы. Василий Семенович баскамарыха. Был черкине шабыргаласа пықсаларчы. Хына сыпсапа маншын күренчеші, элек был йыснышы бегех сайра сыпкалачы. Үзірілсен бара, эшкешеге юрримар, ялан салдак юрри юрлачы. Пірден бір юретші был унын. Пахчи-пахчи шур купыста камзем ларса үстерне, кусамана еврлахне камзем турца кыларны. Тесе шавдери ущын шырандарачы Василий Семенович хойын хулынса себе. Шак юры она пірре хыдах асындарны имеш. Колхоз председателінже ішлене чухне булны был. Василий Семенович колхоз автомашинесен балли скатупны да тупса параканесене шемірде ресторанне хонолама илсе кайны. Савынны бе ытларах сыпны был, пушланы хойын салдак юррине янраттарма. Ай-вай еплерех ун юррине итлеселарма, черкезем чатренеші. Шабы хатра партий хула комитетінче ішлегензем апада быны, председатель мыскарисене хойзен кушепех курны. Эжет кесе каярақпа выговорбан варауна. Ирех шуда да пурнышра унран хурарақ наргымыш юк. Председательден кыларса сетнере лардреш. Эбір хамырақ пурнышне шапла тузахунышке. Айыплансан, херхенмеспер, шиннын ыры енесіне де асайлмеспер. Айыпландын явапла пурде пілчір. Тахшан Василий Семенович председательде эшленине хал ватты семшеш аставашы бұл. Ферма заведующинче эшленине нигамда манман. Хал был ураха. Эшсен йысны жіпе иккешеде борша шинчен асынма бұшлашы. Бізен иге артиллеристын нихышанда калашы бішленмест. Мадезен
Иккішінде асонмалық пуршке, вишшер орден илнесем ялда сахал. Василий Семенович херехпилік миллиметрлы, Афанасий Иванович щитмел олды миллиметрлы туба командиресем булны. Василий Семенович каланы тұрық валтавады туба улыштарны, танксене ширим ытла бідерне, хойде ширим суран туянны. Артиллерист пулзасында осколық сымаха расколық десе пассагалать. Сначатса пір пулі датив мере, ялдах расколық па манса бәтрем. Вырашсем кыларчыш, бір кило тухре бол, тадах кыларза підерей мереш. Эс тавады тупы улыштарны, эп пірребех шабышны мұқтаначы йысныжы. Эсир окоп чалма юргенне. Эбір сиренпек варман хышынче перцеларман, пирін тупы яланах пехоты баюнашар жүрене. Пехоты вал окоба арланбек чагаланса кірсе бұрдать. Сан танксене чармалла. Танк пірре хоссабарате расколық шумырбек шывать. Паян тавлашмашыға бізем. Паян солдаве жүк. Тел болны ятпас начатса Петрович. Седел тулды абатшимеш. Шүрберен ашкылар зағуны тулдармыш, помидор, панулми бур. Юн тулдармышне тақшанах тудан забықманчы Алексей Петрович. Ку уншын манна абат. Она ытла да тутлы бешерне. Ош юнеде ыхринеде хрехенмен. Ши, урик ман тулдармыша тутлы бешерет, ырлать Афанасий Иванович. Василий Семенович хонан шулланна тудынетін керет. Каламалы пур булас, чыдаймаст. Сначатса пурныш хал юмахрибек, тиргемелле мар, эбир шиди шитмендрен ырлых-пурлықты васени сая каймаре, колхоз пуян хал, эпхам утмалдахырденге пенсийледеп, каржыга ширим парашы, ялда шидет, сәтшу ашпыш судын илмеспір, хамырын бур, шөгіршеш лапкаран туянатпыр. Сынатшытса, тіллен менеп шакнашкал буласа. Юн батар юхтарны сая каймаре. Ачасем йылда хуларайы, хулара, улюгын жеш пурныш ынмаре. Шин баденже хватерде пурынчы, убышки эжет, киле даврынчы. Хамыр пәтчен бұрыннинчен лайықрақ, шырача болсан да ытлашимар. Алексей Петрович улюга азайлметірішрі, анчах унашкал хере астумас был. Варжы ғышын жүралныскер бұл эппин. Дима ханасене пахма білет. Черкезене эрех тұлдарны был, сәвірілет десе әшме хистет. Эс лекшей нумай біренне, ытларақ біледен, шакнашкал шорық шәршіл каялла бұлны деші, чынахи ыйдат йысныжы. Пурныш павилим шинчен сыма хускатны бек шын-шын битпе ыйдать. Хажатсенче шапла жирашы, терезех бұл. Шарыхи шарых бұл чайынде, келешет Василий Семенович. Эп пүртлартны кыжал вун билік шул шетре. Пәрене сенчен кыжал кебек ни кыжан да сухыр тухман. Ай юхре. Аван уйхенчех варман саральчеде, ышта унда ергимаси хушса хучы йысныжы. Варманда да шерти пришав, вылыхтан уша щитнине пілет. Энер хурсем шинчен манзақ кайны. Каржық мана ыйхыран братса гыйдать. Эс хурсене хуза килней дед. Шук, певерек шыркашаканха, деде бұна. Ара шымірде варманне кашкар әржетмеклесі яны теші, пәдержеш пуль тытса кайсабыха дед. Те суя, те чын. Тарын шырма пұшынчы пәвене шитсе пыха серім шабақта. Кажы ытла теттемехте мар, уйханаденде, сначатса кам муре пәвене шатрага туратсем пырақса тулдарны дедеп. Шыбыл дуниде илденет, конюхсем лажасене шыва кірдеші, пығадып да тенгеререк, пашисем иккен. Пәрі сықлаганны бұлмалла леш енче ширанда пүшне кашырцадырать, ара шына паван тебір ход қыпсаду хревет, варманды шурлықсемде типреш, шыв шыраза яла елне абыршасем. Манранда хорамареш, хурсене хуза таврындым бара, калашры Василий Семенович. Вишем гун чәрі буйынже хирзысны күрдім, пилік шавырлығой шурисем үсе бызыкланны, худшынчы Дима, хой Алексей Петрович атингерчі. Леже пірбек шаваган калашева итлетка, анча хойын анаслас келет. Хирсысны земде шывшын андықны бұлыға.
Шахальсен шырых тесе кулянмаламар, значатса пире варман шылать, июнен вундаватымышынче шумыр жүре пірре. Кунумаях битмере. Июнен водырмышынче вара, каш пуларахпа шалкымақтық саячы, пәрсеге теннех люшкере. Кереше тарынышнех бидерчі унчухне. Мургашпа бұрнар таврашы сене хыты бәтірі бара. Бесен таврашынче тыры акныранбақ шумыр бірчі үкмен, пәлдерже Василий Семенович комалсаррын. Вылы хабачы кырысырақ булат кышал, самантлыға чарны сымаха малала хускатры йсныжы. Пирен кырыс пулмасть, пәлдерхи улмурисем пәр херехех тұрса юлны. Сетнер Осипович хытмасан удада валешсе памалла. Пәлдерхи сенаш пәр траншея юлны. Кыжал пушехте ытларах тусадулдарчыш. Шучы шук. Каю шеш ябық пульчы. Шумере жумаре. Димы коллег черкезембе стаккансене тулдарны. Уттыне сетнер парас шук. Йсныже пышне суллать. Ферме энисем хал варман улбучын энисенчен де пысыкта. Значится, фермеран тухначух кашни энерен игибинде сагыр шарлетір ытласывачыш. Кыжал бижипин шурра шидереші булмалла. Орат лайықланчы. Орат шук пузан абатне хыт чықсақтыр. Килкаш тапанен ажисемав. Кажуннесі делшілдешусеші де едем шутне кереші. Весене эс хыт сетшу ышне кірсе барақ. Ондан ытлай үсеймеші. Мәншіндесен ашы амешы хыват парайман. Орат бол оратақ значатсы. Шабақта ажисем бесен ыстын енебе пулдаруллы хиришлері димі. Эдеме остан шешмар келеткебе сын бышта кирлі, келешмер унба Василий Семенович. Миже ажа килкашта панен вунда ватты. Шыхал халықне бідетсе ярашы бізем, тезе шекленжі. Пирус турдамға. Василий Семенович каланынче пидехте вызык чынлық пулнан пірғужы нихыжы де шарламаре. Йсныжы нумаях түзеймест, ундрахал эрех калажад. Куша хебел үкне черке тебебек шудалать. Лекше идет был. Ошри, хавалне тытса чараймазыр, ачасыне шын турымыр. Яла култараганны жук, ырыба азындарашы, тавсана нумай пулышрын. Бұл пәрхуша шуғышласаларад. Ыдаламаллай хонана етықтамалла, бара аллинчи черкине хывырт пушадад. Ун палғанны иртсе кайманға шуғышы дебешленмен. Хамда ак кур, дед был хытанка аллине кыдартмасы делішіне хурса, аллин үчі вадылса хурална да, хутламла да лыбыш-лабыш. Шак алсембек хамбалли бишшімі шурт осталаны еп, тада димкына булышны, калаха есман Алексей. Пүрт тартма шымылы, шаплашав, шымылмар. Ангул ес димка, ангул, тепри пір пүрт лартмасырақ, ашрамышын пүржебек әмірне иртерет. Йытые витумас тепри. Чынақта әнде, йсныжы хойне валли вишемеш пүртлардыры. Йышлан забыраган шемье хистенерененде, йсныжы сырасы бате шуғышне малаладысад. Вище десе хамбалли туныне каларым хайып. Бізем зірбішне тада шутларға, тугасри хелебе, сахар виссарне, курак мигулыне, ундри вашлине, халы педерне, прахун штапанне, алри пюрнесене хутлатса шутламатыдын чабыл, кушма елюкне, Виктор вашлине пюртларцабаны, куенде тугасрақ шабын чухле. Хамыр урабрине шутларға, екім гришкине, нихуть кулькине, сана, йснышы Василий Семеновичине пюрнибетіллері де аллыне сульчы. Шутласа кыларма ура пюрни де жидес шук. Матурес йсна, матур. Алексей Петрович Афанасий Ивановича шынырлы келеткенжен ыдаларе. Ябықшын мар, келешірі был, ондан чыдаймазыр ушын кулсаячы. Эшімелі солдаве тубынчы де. Эй, турыжым, пире эрех сыраран кадыкан тырат, шүтлет Василий Семенович. Пурин сыблы кешенде болдыр, тезе янгах шавырса хучы. Ахлатре эрех сыраба урмышны кужебе Алексей Петрович атингерчі. Леже Василий Семеновича мәнле шуғыш каныш паманныне тавжырза илчі хабыл, чари көгірда кыртлатса сикре. Хал пір ыйду парам хасана, тере Василий Семенович.
Машару уйрылса кайны деген хыбар шитре. Тересі был, е хірарымсем чагаланны шеші. Пүртре шәрден пине шитре. Кухнера сехет шакканыде янга хилденет. Алексей Петрович хойне пурде тинкерзе сонаныне сисре. Бесем пурде унран ку усал хыбар пужа парапан кына тезе каласа гедеше. Дима уйрыманах эненмест. Он куккыже ятлы сумлы шин. Кашны ялдах завод директорысем шуралса үсмеше. Херарыме ергеллескер. Пір-бір балерина е артистка пулсасын эненмеде юрать. Алексей Петрович, Беликанов, хой арыменчен уйрылна, она хуса яны десесін, тересібе шапла болса тухны дайынде. Шакна, шак шуғыша каласса кедеші бізем, унынды банесем. Анчах был пүшне шеклемезір тересіне каларе. Бірақса кайры. Каллех пүртре пірхужы шып, біріде кухы бара эненешін мар. Василий Семенович түзеймест. Педа был хышпыр херарымсембе, тем мындырба зашы бізем, ондан егір янахне чатрендерзе кул саячы. Йыснышы де түзеймері, был Алексей Петровича лапландармадырышры. Шевадепне кайдыр был. Сана директордан кыларман бет, кыларман ытты-хыттыне сурмалла жеш, калабиш шеваватне кайдыр десе, сана паян десен паян, херде кача бырать, шыхалдех тубат пырак. Алексей Петровичын пырне кумка хиренселарчы. Таване петене ун шабишен, ун пурнышышын кунашкалах пылханаса был ожада илмейн. Кине тарама, Игоре шалкы, ачи ослычыде алла булмаре, хаштах сывлатисныжы. Каллех пине житре. Халенде таванесемде егір янахлы Василий Семеновичта она чыререн херхенеші. Дима, киле каймавыға читмери, ыйдать Алексей Петрович. Читне, тохтарға аннебелиді мұнчаранду хичен. Каллех шып, Афанасий Иванович юры бұшларе, Василий Семенович та энерлесе ячы. Анчах кеббет юрех посребал, бара алне сульчеде седер хушинчен тухре. Салдак юрризер, юры пальмест шеремет. Тул шудалзах шидейменчиха. Сазардык репродуктор шадырдатса, чашылдатса илже, шывар тулли калашакан аршин сасы янраса гайре. Итлер, колхозри радиоузел калашать, Иран колхоз правленийн лареве булать. Каллех темскер шадырдатны илтенче. Сидоров Костя, Прокопьева Серафима, тата Ямщиков Павел, эсир меншен керкальчине шаплах хурсембе шымыртередірге? Бізем шарықпа аран-аран шытсадухны ведь. Эсир бур, тьфу, намыс симесте жүк. Ыты честный колхозниксен эшне петеретер. Колхоза садыртывадыр. Шуғышлас булачагын шинчен. Эбир акты жырса ялсоветне падымыр. Херсех калашры хулынсазы. Динамик шартлатса шапланчы. Алексей Петрович сегечі жіне бұқыры. Пилле киртне иккен. Валкыштах рехетленсе выртыры. Энергии эшкеші кірен пуш шурылса туғасла ыратад. Эбир акты жырса ялсоветне падымыр. Аза келчі диктор сымахе. Сетнерін күнта ширіп ерге. Хурземжінде пушран шылмашы. Перін заводра вара 2 миллионлық оборудование тудықса вырдать. Актенерен, хула комитечін контролерізем акшырса каймарыш болсан, каллех динамик шатлатреде, кыш тақтасан юры янраса кайры. Варман видер тухрымар, варман видер тухрымар, врене шулши шуттыбе. Ял баранать, унта да кунта авдан шарлаттарать. Ташта бұт чертне булас, тедем шырши шабать. Димын игі хутлы шурденже шивыраще, шыбах. Алексей Петрович кышт сывлым үкне курык тұрық душа кайры. Шумырбек сирбенеген шыва шывынма канлехмар. Пилеге таран хывынны булинде шылаварне самай ебетсе бідерчі был. Ондан аллисене сулкалары, куклене зарядка пекке дуре, хүшшегірсе шылынчы, бұрынма булать. Алексей Петрович сиделішінче вырдаган панулмесене кесине чикре, ондан шавал херрине, хойен ашаран juratны выренесене курмадукса утре. Униче паденчен анаган шул ына сад херрипе илсе тухре.
Чилаях адаланы йымразен эрече бидер, улмышизем курынашы, візен шулчизем саралман, улмизем е шапшуры, е хеп-херле, шыгыр-шыгырах. Эресем хушинче люд серны кайыве ешерет. Улмышизем айне капкалатны, шере тымлы булныран, хамырдарах тесле курынать. Кешех ширма бұшланжы, унда да улмышизем ларцадухны, эресем хушине люд серны акны, йывыш айынчы шырне кассасы веклетне, шүрхишив тыдынса юлдырдесе булас, аял енне шырхы барца пүлне. Шабахта ширмасы веклехенчи йывышсем лутрарах, буллысем де шинчерех, шулшисем де сарықны, нүрік шитмес булас, панулмисем де ау, пат-пат кына курын калашы. Кайсан колхоз сачы пәтірі, утма жул шаплах ширан херрибе бұрад. Ширмасы вегенче де, тепенче де, курық йылдах шунса энзеларны. Ширма тебебе юнашар, вылықсем картлашкаландарны херлі томлы сукмак вырдать. Алексей шамрық чухне шак херлі ширма йывышлычы. Пат-пат юман, шатыр кахурама, пилеш, біренебе хурын, варман улмыши чылайчы. Шак йывышсем айынче, шыра шышкелікчі. Кергуннезенче вара, ширма хеп херледе сапсары вуд шулым пахыпса тухатчы. Шак хитрелеге пақсадыран аймастын. Хитре шулчысене пұқса кенегесем кушине чикне, хелле күштіліне бұлсан, шав шулчысем сідеклі шуллана тада тулы кергуннене аса илдеретчіш. Мен шавал херрине шидитченех варманлычы ширма. Ав унда шив шарлакланны вырында пірреміш шелгучы табатшы, вал хелледе шынсалармасшы. Шержи үкмелік сиві күнсенче де унда шымыл тетребек пысы есырланачы. Аялларахра вара шелгушсен хизебеде шукчы. Анчах пірреміш шелгушне шидеймесшіш бізем. Шыхалзем она ват шелгуш детчіш. Үргенменізем шиве пұшчума шемшедесе, ундан мунча хутма шив едачыш, е сыра вредме шунашка жіне пичке ларцах туртарачыш. Шыра курыклы шывра нычы-нычы мындыр йыбылказем нумайчы, бізем ват шылгуш патне хабарачыш. Тарынрақ авырзенче, шыра курыкпа йывышсем хүттінче, еге тұршы шыртансем пытан сабырдачыш. Халі ширма херринче сайра хутра юман тункады курынкалать, хошпыр шырде хорны шышкы шаппизем кичеммен контарсаларашым. Ширма тепенче шыв тумламеде шук, пәтрі херлі ширма. Хышан пышларыш ына бідерме. Варжы чарны жулах, кунда тата варманла тарын ширмана ял кетемне керцеянычы. Варжы бұхатенчі сивебе йывышиде сахалмар хорнычы шав. Бізене шахалде колхоза кеме сыртарса юлны макшым мучи хойын тавады йыттине күлзе туртарса бідернічі. Шавал херринче унан 1 гектар ытларах шыр бұрчы, лажа дадыдачы был. Вармандан тухман макшым мучи, хелле водые сутмалық мунча пуразагыларать, лартны юман кальжисем таврашнешем шедет, хыр е чырыш жегеле бухать, уды жулать. Туртарса духать. Варшы бұшланны шулах утмыл тулдарчы буласы был. Ывылезем, бізем ашынчен уйрылса тухнычы, икішіде колхоза кенечі, фронтран тавырнаймарыш. Лажи үксевілнечі де тавады йытта күлме верентнечі. Малданақ тәлінмелі бекчі, шакна кура, ачабыча шешмар, ваттысем де бұғыначыш. Намыс мар яра, чаваш хожан йыды күлні пулны, шуныне де хояқтунычы, сарлага да шымыл тубанлыскерчі был. Малданақ йыды күлнінчен тәленечіш болсан, кайран әне күлнінчен де тәленме парақрыш. Ал пычкипе татса шыдыр-шыдыр буды тиесе тавырначы мучи. Херлі ширмаран туртарнышын ына ялсеветнеченнечі, шук итлемері мучи. Эп шерне шымне колхоза баны, манында пурынмалла, түркессен кудына берзе тавырнычы был. Она кура салдак маткисемде, батты бәттиде хырны йывышсене туртарма тыдынычы бара. Алайынчи бұтшангына кам анхапсындыр. Кайран, шардан аманса тавырнысем, она хойзен вырмане вырынне хучыш, чаррысене каса-каса ячыш. Тада
Таван шыршывшын юнтăкнă çынна кам херхенмест. Шара çыранлы çавал йылдах ютпек туйынса кайры. Ышта йывăçсем. Лере шăхал армане пулнă вырында гына вады йымрасем ларса юлнă. Çавал типне. Юханшив пулнă вырында нюр хайыры вырдать. Вăлда вырыне бе пуры бек шап шурах шуралса кайнă. Шыв херрипе тел-тел хăмăш, лутрада çадырка хăватеммесем курăнаççă. Алексей Петрович хăйпе пӗрле таксире ларса килнне херарым куляннине аса илчче. Он чухне вăл сирен типне пуль, пирен шăхал патенче типмен тесе шухышланычче. Кунда да типне. Херарым солдавсыр нăйгышман иккен. Çапла çырмасем типне, вăрманне касса пӗтернне, она кура тепри чӹрре юманах чикмеклех емунча нигеслех йывандарнă. Çапла пуçланы да çавал çираннесене çаратма. Çиреклехпе çеммертлех рашисем те çукенде. Вăл раçасем çуркунне юрпек шап шурычче, тада үсіртсе ямалла ырыда техемле шыршыллычче. Шыпчықсем епле юрышырандаратчыштада, итлесе дранаймастын. Кама, мен тума кирле пулны ширла йывăçи, вăрманта бут пӹтнежи е унда кайма юргенне. Атылда пӹчӹк юханшыпсенчен вышланать, анчах сарылзавай илсесен, беттонланы шивчаре вешеш пулышма булдарать. Шутчандалыка пӹтереси те малдан касны йывăçран тытынат те, она билім батне илсе вырать. Шургуннепе шулла кунда килмен ача шыхалде пулман. Шемір чурылзан унын илемепе киленне. Шулла битресем кетса татма килне. Чәлхеші бар ширлабат тăгыскыланса да хорымба сырлан бе хуралсаларатчы. Шимеде татма да суйласа шеш татны. Хăжы пәрин ширлисем пызык пулсасында ючекрех туды пурчче. Хăшын ширли тибірех теприн бара шавар Алексесінех устам жубек ирілсе каячы де пыл шыржи шапатчы. Амыжы хутсакыларны кымагана шемрт хыватчы де пүрт тутлыда техем шыржыба тулсаларатчы. Кам шуғышланы унчухне шавал херринчи шемртсене касса пӹтереші десе. Вылехсен шуле ширан херрипе таваллағы барать. Хытсаларны тузанлы шулгуреге ураран тимір пролог бек шатлатарать. Хымыш шылчисемде нюрік шитменнебе хеш бек шәвірілсіларны. Шак харушы тавралыға курсасынах, чун ирексірех арман пәви патнелле йымразен сулхынне турдынать. Армане ялын обществын булны, онашы халхалығы пірлешсе тусаларны, кайран был колхоза күшні. Пинде тұғыр жырхері хекемі шулда татсагайны чарман пәвине, унданба пәвелемен бара. Хал унда лажа пүжебек чулмуклаш кеземде шәр күпі вырдать. Колхоз семде пірлешсе пызыкланчыш, техникада байлы анчах шабал пілме бай жидереймен. Хал унда да кунда вармансене підерні шинчен шырашы. Вăл ташта ютра, кунда вара, хуй үсне вырында, шак типне шавала курсасын, күш шүлдухать. Шавал тулди ширанлы тапхырда, ун тепенче темен чухле варттанлық пурбек туйыначы. Мен гына илтместен чыжи халы-хала бісенче. Арман пәби татса ангайдыр десе, чи хитре хере суйласа илнеде, білерсе ун тепне быдарны. Шагындан тухны хершиве деген юханшив ячы. Мен гына пурнасын туйынмас чыжи унда. Тарын авырземде, шавалшиведе, эмірліге тесе жуғышланы Алексей Петрович. Акхаль, типе хайыр, типселарны жиран. Ундайынде вәршінде бізем хулари темеше хутты шуртсембе курынашы. Кайыксем пүші ебехте шүлдеде чәбілдетсе бежеші. Малда шавал тюрленсе чынғы жирансем хушшинче курынме полны вырында, курак кедеве пәр сас чәбзір ябынать. Шумырасы сен епле шавласа айгашакан чәбізем. Хал кураксем пәр сасыр бәшнінче темінлі харушлық бұрбек туйынать. Тада мәнжін арман пәви пулны вырында бешеші бізем. Арман пәви хыжы шив үкнебе тарынланса да сарылса кайныскер, вешникте плесода течі жынашы халде ажазен чи юратны вырыне булны.
Шавал пулди шемір чурылсан балдана хыпма бұшлатшы. Париге худчен шырттан да лекнечі балдана. Экзамана хадырденне жүхне де Алексей бұғыт тупса, кашкине кыларсахуны ыман банкине тада иге бише балдахул дешеклезе, хевел тухиченех шавал херрине шитселаратшы. Кондырлачен, пулы начардара хыпма бұшличен, бише балдабах пәр битре пулы тытны десен халька менене. Хурагуш, уланга, пәчікрех шамба, ялан хыпаган ыраш пытри, сайра хутра чее ебылдак та шакланачыш. Кундак, шавал сарлагаланны вырында, шалгушсем мінле табачыштада, шиведе ура пусмаламар сибетче. Авырда атмапада пәчікрех сірегебе шелен буладытны. Сірмесерен пірер е икшер шакланачыш бізем, атма тепінче шелен бек ябаначыш. Епле тутлы пулычы. Ах, епле тутлычы шав шілен пулы. Пенде тағыр жары херекшичімі шулда институтри пірреміш курсхышында килнічі был пулла. Бунзағыры шілен пулы бұрдачы витрере. Унчухне де шандалық шарықчы, шумыр шуманны чилай булачы, шавал самаяқ чакнычы энде. Пулы вара, пыды бегекчі. Юлашки худ валкунда пинде тағыршыр алды икімі шулда институт пәдерні шулхине келнечі. Унчухнеде шемірт рашиземларачыш. Херле тада тарын шырма евішлачы, емриземде шав-шавах кашлачыш. Бізене варшабахаденчех макшым мычи касма вышланычы. Пусмаба келечі валкунда. Бара хошапери шыхал арманен емризене ял индусе, индивидуальный сектор сымахран болнадыр. Пәдерет тесе пыжырханачы. Кайран 2 метр шүллешінчен каса яман пәр емрада юлманчы. Такамшине тарықнын шин сымахкине халхана чекмезір, пәдем шығале хурда васпек казачы старик. Улды еді күлме бұшлары. Юр үксесінех емра буллысене туртарма бұшлатчы был. Бізенчен сыра емунча алдары, шабала, уйран шүпші, кебе ухмалды балашка тавадыва судачы. Кешнернегун нурыс пазарне йыттысене күлсе карнаттарса жидетчі макшым мычи. Хойне евір рекламада болны бұлешав. Аллы ытла да шибы шылденде. Алдыреде, шабалыде, шырылми епақчаши мештүмелі балашки де сарырақ теслетчі, кандықпа ягатны бе шап шудычы. Укша илмен был. Тыррын ешынығын илечі. Таварын ширіплехне тәріслеме, е илегенсіне тәрендерме, шыпалы алдырне ывыда кыдардачы. Мейер, үксенде шурылмаст. Сырлама унсыры дубынман булас. Унзырда ябалысем пите селімчі. Сырашане, хымыш хессерзетуны каткабичке, мен гына ысталаман бұл макшым мучи йымраран е юманран. Харна улмыши буллинчен турады ватчы был. Un батне килнеде таврары ялсенчен шынзем тем-тебір ябала илме бұрачыш. Колхозниксем шықыр кырысрақ шиечеш болсан, макшым мучи тыры судачы. Макшым мучи арман йымрисене хырдат кесе шикленечі Алексей. Анчах йымра таваны халық пабірлех, түйсемлі екен, шүргінне вылкаллех шәне туратсем кыларачы. Киве арман пулны бұрындан аяларақ шырдексе купаланы. Шере хевелайынче чулбек хытсаларны. Алексей Петрович бульдозерзем ішлене бұрына теплентингержі. Менгу, певелеме, хадырленеші? Ага арман аваре. Бұл кешвеш типселарас певе бектір сайылна. Тықта, менгу, тунгадайы? Шук, хускалать, тиле. Бұл ожық шыврадырать. Тудыне ундалла пыргалать, варым хюрине ебенесрен тенебек шеклезе тосна. Алексей Петрович тюсеймере, пюрнесене шабарачиксе шықырчы. Ман екен шықырма, самаях байлы янырары. Шардах сиксе юкнетиле, ши урлы кемілбек ялдырдадаган азамат кебері хывзағы варчы де, типне шавал тарығақ тавалла піргендерчі. Вылықсем тағырлатны шулба Алексей Петрович аяланчы. Ошықланса юлны авырда, хырымесіне шүлелі кашырца, ыраш патрезем, ебылдаксем бұрдашы. Ак менбе айланны кунда тиле.
Нюрере хайыр шинче курак ури йыррисем юлна. Кураксемде оша шывра анраны пулосыне тытны булас. Эхе, чыррисемде юлны мен. Авы хайыра пытратса темише булы шалалла кірсе тарчы. Шак шеш тарза юлна арман аваренчен. Шак шеш. Шаплыпех чарын мазыр чәбілдедеген віршін сенсасине шынсех, ташта мотор керлене бек туйынса кайры. Керледерін, хал мотор керлеве хулара шешмар, ялда да жиделіклі. Әліхи шып ялдені асра жеш тарза юлчы. Анчах сасы шывхарат де шывхарат. Алексей Петрович шаврын запахрыде, шавалын сылдым ширанебе пыракан болгына асырхаре. Сылдым ширанра унда эмірден путлі жул булман. Шавынбақ пуль тузане куби-кубибе есырланса духать. Хойде пызык норыбек аран-аран йыраланса бырать. Сетнер жим. Шук, сетнер машине шуры, кувара хуп-хура лакпа ялдырдадать. Район пушлыкесем пулеенде. Сетнер дада кушулба шүресте шук, варман болны онда Алексей астумасть. Колхоз ергелесен тебір иге шулданах шәргирлетесе касабдернеде тунгатисене тобалдарса барахны, малданах кандыр байлы булаттесе мухтаначы шықалсем, она был аванастабать. Кайран шак вырына шырлансем каса-каса кая бұшланычы, шуледе был екки ширмине келеген скержеш. Ширми курықлычы бара, ундан пайдах уда шула-шула турттарны. Иге шыл куже бурчы шырмара, икешне де юман пуразем янычы. Чып-чып пидырачы шелесем, ытлашы вара арман авырне чех утса кашмалла печік шеш шивюхи булса аначы. Элекрех шынзем кашни печік шалгушне тирбейлесе тоны. Кандыренді бізене. Бізем паян кашни бадам шқыл підерне ача білеген экологилле пірданлыға да жүхламан. Хойзене шәрхушізем бек туйны, шыре юратны, она амышы вырынне хурса хисеплене. Шак шеш. Халі шутчандалыға шыласы шинчен хажат журнал жирать, радио калать, телевизор кыдардать. Камран шалмалла она. Хамыр варварла хотланнинченче шалмалла. Машина екки ширми ширанне баш чеш сиксе тухры. Ундан бульдозерсем кассабедерне шершинче сиккелезе пулас певе патнелле журе. Алексей Петрович шавна азырхаре, машинра шофер гына. Бұл мелиораторзем патнекилне буласта, анчах бізем шуккыха шук. Е Алексей Петровича шавсенчен пәридезе жұтларыжи, шофер едегу теленмеллискер, театра кайматухны бек тумланны, галстуге Павлин Хюрибек ялдырдадать. Лутрарах да тапшамрах келеткелі хой курак шуначы бек хуп-хура шүйшілі. Таштак курны бек де она. Шығалзем маржи? Теленчі шофер да ондан хуп-хура күш харшине шамкишне сиктерчі. Алексей Петрович. Великанов хойде балласа илчона. Пуговкин. Парти обкоменче ішлеген скер. Салам, тере бал алыне тоса. Пір-бірне курманны, тюрех баллаймарым. Пуян шин буладыр. Юсанны езір. Шаплажау. Пуговкин именчікдерек кулсаячы. Мускавра бише шул пуган ошытсалардым. Вырдан каскан мыкланны дешии, эбеде ош шуба тулабышларым. Кунбек шулпа жүресен шу пәрчиде юлмаст. Кажарда хал мелиораци бешледери, конавыл тюркесрех ытры буледе шабах партий обкоменче шамрыкшинсем нумаях тыдынсадымашы. Весене района тәрлі министерствосене е министрзен советне де ярашы. Хошапаритен хойзен пулас эшисем шинчен телекреде телленмен. Акшак Пуговкинда мелиорасы шинчен киносенчи шеш курны буле. Анчах эдем тавайман эшшук. Шак сарлага хул шурымлы шамрык сенчен, темише шул ирцен, лайық специалистемех пулма булдарашы. Алексей Петрович Пуговкинран мелиорасы шинчен ыцанах леше темшін пожырханса юкре, күрензе бұхре, ундан тудыне чиберхербек почартасадытре. Еп райкомын пірремеш секретаре. Ак еплерех, теленче Алексей Петрович, ак еплерех, ырысунза чәререн саламладып. Лайық район лекресіре.
Анчах лайық районда да эші майдаран, хавар пулдаруллыға улыпла қыдартма пулдарадыр. Кулма остай кенесір Алексей Петрович, тере Пуговкин, шавшабах пожырханулларах тингерзе. Чындасақ, эше пілзелі лайық ергерені шырде ширип дисциплина пулсан хавара кытартма йывыр. Ергесірлік пулсан, элек ясуялық сарылны коллективра кирек епле ик шүшүллешін жында, эше майдаран, чындасақ калап. Райком секретаре пір хуша шарламаре. Эп сиренеше ергелесе пырасы шинчен ширны брошюрына киленсех буларым. Кысык шуғыш нумаюнда, сымақ шиппине сыпсаяжы Пуговкин. Онда производствона паянхи техника шайбе епле ерце пырасы шинчен ширны. Сире халыға ергелесі социализмла ымырдава анларақ сарас ыйду кысыкландарать. Пәлме Алексей Петрович сымақ хой брошюре шинчен кучаса кетменскер пылғанса юкіре. Ытлаши ансы байланыр, эсир бұл енесене де шудатмазыр хабарман. Практик, шабақта пурныш пин кедесті темеллейі, кашни кедеснех пырзадыкен медибетте, кашни кедесі пәрпір ыйду журадать. Кутерес, шулзадытре Пуговкин, он пылғанны иртре булас, кушинче күренюде шуғалжы. Бренме кайчен шапла шуғышлаттым. Эбір партий ішінче ішлегенсем, хамарақ темен терлі іш шуғышласа кыларатпыр. Проблемысем кыларсадырадатпыр. Ондан, ша проблемысене татса парасышын хамырын пәтем іші бұқытне бідеретпір. Производство ыйдавесембе интересленне был шибити гына. В общем, эбір елдах хужалық ыйдавесен хырушлықне путрымыр. Ага ышта хырушлық. Анчах шав хужалық ыйдавесене татса бама хужалық организем бұр. Эбір вара кашса кайзақ біземшін ішлеселаратпыр, бізене улыштаратпыр. Бізен пұшарулы хедепедет, пәчік кына ыйду татса парас пулсасында райкома е обкома чубашы. Эбір хамарақ ачаш урадатпыр, е субъективизма кучатпыр. Шав ача шуғышламада барахать, мәншіндезесен, уншын шуғышлаганезем бұр. В общем, пір енчен илзесен, эбір тенчере чималда пыраган наукоба кешпашалланны тебір енчен илсен, унда шитменліх кунда проблема, лере диспропорции е хамыр ишіннінех манза гайны, ал шитмен бара наукына манзах пәрбар байлы решеникаларатпыр. Пуговкин кыштақ сывлы шавырчы. Хал шуғышладыпта, ку ыйду татақта кыткысрах екен. Нумаяқта ішлеме себеп кунда анчақ кунсеренех хужалық лачакине путсақ пырадып. Тебір жүхне ыйды веде сурмалық шеш, энереп ПМК начальнике бек алашрым. Шандалық лайықтырат, ма ішлес мар, келдімде негамда жүк. Манын каллех бізене шкул ачисене дисциплинына ханақтарны бек брендме пушлас булать. Пуговкин асын цывласаячы. В общем, сире еп аван ынланап, тере Алексей Петрович, ундан пушнешіклері де алды бетеллері. Курырға, мінле патвар дебішсем, Йымраты маря шырайне вуны вун билік метрана теші, чынайы. Пулі де пулі. Пуговкин хул пышине сиктерзе илчі. Эп диссертация историпе хүделене, анчах хал ялғушалық ыйды бісембе ішлемеді бет. Піледері, эп шак вырынзем бадар шул каялы мінле пулныне астывадып. Шабалық игенебе де варманчы, леререх ав шеміртіх рашичы. Мише гектар булнышы был, пиллікші, ултыжы, халяв, ширанзем пуш-пушы да шап-шара. Пушар тұқса шундарса яны демелі. Эп инженер, манатен ынланмада кен. Хушалық проблеми шак е историй хойын ішнедавад, эбір кашниех хамар ішпе ішлетпір. Нажарақ тамар ішлетпір демелі, анчах варманзене пітерне, шавали типне, пулас арували мен хабарат біребір. Бұл бірінден үйтмада бұлдарат, шапламари. Алексей Пуговкинын ятне азайлметірішірі, анчах диепледе азайлеймері. Именсе кайрыде алдыне зульче. Кус ирінжінде маншында шене юмах мар. Бұғыт пурнеде улыштарать. Ослан тонлан таварчы райком секретаре, маншутпа эсир каланы шитмелексене підермеде булать.
Педермех тивет. Урых кунбек пурынма майы жук, пір вғыт шарламарыш. Пуговкин каллех асын зывлазаячы. Мускавра бренне чухне мана пурнышта шинземде урыхларах курыначыш. Мен тунмалли бур. Шамрық чухне эбір пурде мухтабада, чабада юрадат бар, эп туман эш шуктет бір. Шапла шутлатым ебі. Ага бірензеп дердімде, хамачи юлса бұраган района яма ыйдадып деттім. Тада бише шулдан ебына малдысен шутне каларадып, тада билік шулдан эсир тірізех каларыр. Лайық район декрі мана. Бұл каллех асын зывлары. Ундан пірхужы каласи, каласмари тенебек икіленседіші. Район тұрық чилай жүреріменде. Теленмелли нумайгунда. Анчақ шағы ытларақ телендерет. Шынсем мана жабалдадашы. Візем эдем демар. Темінле хорхым семдемеллейі чура десен ытлашырех булат бұл. Ағал гына шынсем демарха. Колхоз председателесем, совхоз директоресем, шитменлексене пілзенде бұл сана шарламаст. Пырадан да он батне хушалық абықсадухадан, хушалық ебіл хушалық, качаға зухалі мар, унда шитменлех, кунда ергесірлех, азырхатарадан энде шавынбайыз пушлық. Е пирен, пір обком секретары бе каласан карас антелердер десесен күйлері шыртан керлі. Эс азырхаттарадында унын пір юры, юзат бір, күшітмендіге бітерет бір сымақ барадып. Хойвал ман атте жүлінче, тересібе каласасын, унын хойын мана брендмелі, мана аспамалла, шапла тузасын лайық, күнбек тузасын усы булмаст, күшенелік шилі шеш марши, пір гана парландарса береде, ундан узынны парыспек лем шеш буле. Бұл пұрынса күрнішін. Шапла вăлман атте çулинче. Манумра вара айыпа кене шкула чипек тырать. Алли четрет шеремеден. Пӹлсех эсхымна тада ослырах, тада ытларах пӹлнебек туядын. Мухтаннипе кагору кырка ашинепе хабарса каять. Ышра шыпчык юрлать. Вăл салгуллын кулсаячыте Алексей Петровича кучрандин керчче. Лайық шыны кенезі, шуғыштары Алексей Петрович, анчах каласа урықлада бұрса каларе. Сетнер Осипович унбек пушлық маршке. Ветлов. Бұл хой пужебе бұрнаган осла председатель. Тулек телеренде шуйттанранда чейерех. Пуговкин кульче. Пур унче елеге. Ак маншын мэншін негунда Алексей Петрович, эп сетнер Осиповичран хараматыдындым. Кулышлайы, эп райком секретаря анчах ялхужалықне пілесебе дилетант кына. Маншын ебалды председатель Ветловран лайықрақ. Ерсе бұрас әшірек кулышла ситуация бұлзадуғад, мана хама паханаман ослышын кирлемар, хама итлеген ухмах, маншын шырхут алмайларақ. Пуговкин комалдана кулсаячы, кунберги брошюра авторы мен жуғышлать. Интереслі ларудыргу, интереслі, чинна пәлес тесесен, ике эрнелік пұшлық алард, дене баттысем. Терес калана, анчах Ветлователь болсан, ун чинченде манса каятын, ун баденче эптемеше кун каярақ кына булдым. Нумай калашымыр унпа, пирин управление начальникне Яштакова вăлман умрах туй ачи де каппайчык тесе ятлать. Эбеде Яштаковпа пір жылдах мана тексе каланиық пульчыгу, бұл сон пичепе тексімленчі, анжақ район бұл пір Ветлов шешмар, бұл кыткыс организм, унба хушалық сем шешмар, буншар пинчин шыпи шихынна, буншар пинчин ыйдыбе тұқсадырад. Шабақта пирен пұштықсен тепір пысық шитменлік бұр. Сана пір-піршін шинчен элеклесе барашы, пірре элеклеші, тепре, Ветлов кулак, Ветлов очковтиратель, демагог, Ветлов нигамада итлемес, иріксірек ененмеді дынадын. Ветлователь бұлычен епшінна хау пұшын еплетері сакламалыне де білмен. Йыварешку, йывырсуд, анчах эбір, эле хышын кайзан, мише шын шулне пілме бұлдарат бір, мише шын шыпине теріс март атса барат бір. Анланадари. Анланадып, Пуговкин Великанова килішнежем килішсе бычы. Ачи ослатынлыскер булас,
Хойын осне е эшне тиргесе калашма булдарать. Кунбекшин сайра. Сетнерде шымыл жинахмар. Бұл хойынне вишпусшын памас, шынныне вара шулза илме булдарать. Эбона ачаранах біледеп, колхоза ерце бұма шавынбекшин кирледе, терес калады беп. Районда тебір шичі сакыр ветлов булзан, эп бір тілексірех шивырны булатым. Эзир Алексей Петрович хывыр тусшын анбашырханыр, ветлов мана килішме бұшлары. Унбекшинна пулыжаса келет. Акшак пебе пиргие хав. В общем, мелиоратор сене хам алла шулса иледі бех. Курсатыррак. Шидескер гунне Алексей Петрович кунда пулы тытма келер. Эп шанадып, валхай сисмесрех унгун баққалары. Ку калажу иксімір хушыра жеш пулса иртре, ыттызен ына пәлмеде керлімар, тесе хуш сахучы. Ундан темінле юрама тұрышнын айыплын кулса илчі. Асырадыдып, тавырчы Алексей Петрович, эп сирінбе паллашнышын чундана хебірдедіп. Эпеде, онланадыри, тебір жүхне шуғышлаза бұй шабырынза хаят, анчах ларза калашма ослышын тубаймасын. Чей эшес келмесі, ыйтрывыл сасардық. Эп термаса хамба келсе жүредіп. Машинара мұнчари бек бәрі, милік болсан шабынма булад. Візем емра сулғынне қайсалар жеш. Чейі вәри, шыра, тейхімледе ыры шыршылы. Алексей Петрович райком секретарын чейне мұқтаса илчі. Пуговкин унбыртынлық не ұш сабачы. Индебе Кубан чейне худыштармалла да, чейне херхенмесір чейнеге сілемелі. Шағы шешмен. Вот эреброд, шимесері, тау, агызыре иге панулми, шемшеде тутлы. О, тавах. Унчен шивыхақ паллашман Пуговкин Алексей Петровича тадах келешрі. Осло тонлы шын сағалмар екен бірін таврара. Нумайлыға келдірі шығалі. Пәреге эрнебек бұрынасшын. Калашрымыршке ерце бұрас әшірек қыткыз ұйду нумай. Тебір браш жүре жирасшында. Ширыр, кирле бала, бір жух тен, хынана бұрзадықсан, в общем, тархасшын ырсунса кедедеп. Сыбулашреш. Мелиоратор сене шырамаға ядыры? Халі хойзем мана шыратчыр, шымірле лесничесвіне шитсе курас. Тавралах пушар, хамыр батра теман зиксе дұқтыр. Бұл машинына кірселаржы, шаврынза алы сілтірі, ондан хой келіне шулбақ каялла тапранчы. Хевел шүлерех хабарса бычы, әнде тиміржі бұжағынчы херце жидерне тимірбегех каварланат. Емра сулғыненчен тухрыжеш, хевел пешернине туйры Алексей Петрович. Шамкине падыр-падыр тар тапса тухры. Бат хал килензех димка душынче шывынмалла. Алексей Петрович шавалын суллағай шыранне кашры, ундан тюрех колхоз правление енне юкре. Міншін шаплахытланыне хойынченде пыдарматырышы был. Тень юлына курасшын. Тень онсыртран тені бек тел булында, тариге сымақ бергелешсе илен, кайран күш көре унда. Сукмак колхоз сачы шумебе бычыде више борымда пызық шуртпат нейлсе духре. Сымсана тюрех тислекпе сысна шыржы шапыры. Шуртсене кардадытса шавырны, шул она шак карда херри белсе хабарчы. Таврара йылт билсе бетнебек шып. Сысна ферминче де вылых чуне шук кебегех туйынат. Элекрех сысна ферми баденчен иртне чух яланах сысназем шухырныне илдеден. Ферма шурчесене хире-хирешлех тимірбе бетонран туны шырылми путвале. Игі хутлы, шүлді худенче сетнер комбикор мусрать. Завод инженерізем шак шырылми путвалне кондиционер ларсабанычы. Килешнече сетнере шак микроклимат. Ундан кондиционерсене ыты путвалсене де лартмативре, шырылми де кошманда пиде паха упранадикен. Сетнер мен лайхине білет. Шырылми путвалебе юнашарах тадах темінде игехутлы шурттывашы. Ай, сетнер. Шуржы шуменже ванна кирбеч, бакчул, извеш пачкизем вырдашы. Игехучебехле сахы бардна, онда херле шуры тудырлы хер пушысем курынашы. Штукатурка давашы булмалла.
Варрине машинысем кемеллех туны алық бұр, шав алықран тем бұлны бек кулька зіксе дұқыры. Шудадаган хевелде был неменехте курмас булас, шулланса бітне алдыне шелікпе садыргалад. Бізем кулька ми кулькаба шитчіміш кластаранченех пірле вареннетші. Кайран шкул парахрыде колхозра ішлеме бұшланытшы. Авланмада шамырғлақ авланнытшы был. Кайран каникула таврынсан сайра хутра кургаланы. Мен ажаран бақ был кулька ми кулькана шапла битлечішіна комалланы. Бұллып кыда шебіш кымылла ачатшы. Сана күшран түлекінде ачашын денгерет. Ес мен хушнине шешкедет. Сывые коле, тере Алексей Петрович пылғанса. Кулька ми кулька кушы ялдырақ шудалса кайры. Ай-ай, кам шитне, тере бұл хойын шебіште ачашса себе. Ачалла пылғанса үкре, вараланны алдыне пыққалары шелікне ыбысаямата жүде шеллері булас, калех пачырдасадытыры. Алексей Петрович хойех унын чапсыне хыттын чымырдары. Петрович хал шешсіре аса илдемір, тере бұл ваданарах тада ачаранхи юлдашын ятне асынмазыр. Пирен пуян шеф начар пулышат кесе кышлары бұл, Алексей Петрович шаплакаланынчен Микулай кулсаячы. Шук, хамырын чападухны ендешсене шутларымыр. Сире эбе ытларағасындым, директор дедіп, депутат, тада темдебір. Аплахать? Баш Микулай аллине шурт енне сілтірі. Сетнер вағытлыға мана шак шурда туза бідерме хушыры. Тенге духриманун па. Вот дедіп, лекшей шеремечін әнзе жінче заводларад, пәдімбек пұшрадыд. Анмансагай, кута кирлі, балда кирлі, лекет дедіп шеремеде. Леккелені де бұлгалад. Мен пұшлығы бұлдырманран. Сетнер күшкіредех кулад. Трактор плуг сейілкі, весенеп хам пилік пүрнене пәлнебек біледеп, пырзан шулық. Акку агрегатсембе еп хама сыснана күлме бренднепегех туядып. Бұл херюлензех қайры. Мен шурчыгу, мінле агрегатсем. Карма кухня, Николай аллыне сульчы. Мен пілес шуки бұрында. Проектші пәрдерлі, тепірдерлі думақушашы. Шынба халчен яташманчы де еді бек береген бұлдым. Камба ятлашадын. Эскунда пушлық, мінлі каладын, шапладу сабарашы. Шак апат каймалды тарбасене юбашине хабарца хурастедеп. Проектші шапла. Управление инженері шыре алца хурырдет. Шонсала радиунда етірри жұрылад. Пусма ларта юза, хеллешір айынче тұрбе жұрылзан, шынны жире лумба дүмеллейі. Выл самаяқ пашырханса юкне шуғалса кайны. Бізен патне шинзен бұхынашы, шивыға пымақтағы яймашы, пәрі шап шурыге бешінчен чыбаргал сукшакны пырса албачы, ятне декалары был, анчах Алексей асуза юлаймары, темле туйым бажеш, кунды пір-бір пұшлық пулныне тапшырса илчі. Бізем Николайба калашны хушыра был темінле хизеплезе, тада ебылдатса пықныне азырхары Алексей Петрович. Хыв епле бұрынадан, ытры был Николайран. Каладыпшке, тинге дұқрыдесе, халі херзех кераги думаламан, еп кунда лабырдададып. Маныш маргу, маныш мар, аллысыне шүлелешіклері лаштырақ сүлчі. Тимір паян іштемелік кына жидет, ыран мендават бір. Шырас булат. Худшынчы галстук шакна аржин. Еп геронтий неменде шухатман, шухатсан гына шырашы. Вактеве кирпеч тиені самасвал шитсе чарынчы. Мыне башыра шакны шамрық шофер Николайран ышта тықмалдыне ыйтры. Николай сысна фирмиенне пүрні бетілдері. Онда электросваркыды башы шуды уша алықранда чүрече бидірде бутлын хемлін ялдырдадад. Алексей Петрович шах ушыра геронти деген аршынна сынаре. Ав еплеріх скерикен юлен самные. Энер аппыжы шак геронтие пидехте тергесе калашры. Геронтий шулығашын менде юлі она хайшыбықне де ямаст. Тергетмен был шахале таштан мурдан киселекнешінна. Аппышне калашма юлі хушын дейінчав, аржине аптрамаст. Сане пучеде бур галсуге гына мінле хитре. Шырас булать, тебір хуткалары Геронтий. Конечно, Сетнер Петрович унбек чухне мендавать.
Вăл Алексей Петрович атингерчче. Пирен çлăнăç шыранинче шеш. Николай аллинче çетекне кесине чиксе хучче асын цыбласа хуравларе. Пирен шефсем пулмасан эбир санын сетнер Осипови жуба шабада хучлашеш лармалла. Оборудованине вырнаштарны, ытре Алексей Петрович. Оборудованиде пәдембек кизешітменекен. Строительство эшесемде майдаранах, тислік упрамалдыне тумата тыдынман. Мінледі вадын. Она валли бетон плитысем кирле цемент жешітмест, сетнер Осиповичта пурнеде тума пулдарыган орамышмар. Халхинче Геронтиде Николая хирешченмере. Мен пәлебет адаман, шичі жыл вреннебе шак кыткыс техникына онланадыны, варжығышын бире пулышаган булман, шавынба вренме бірақрымыр. Эс Алексей Петрович пуринченде остырақ булдын. Николай асын цывласаячы. Карма кухня алыгенчен тадах иккен духреш. Надали убышкине Федор Степановича бал тюрех палласа илчі. Яндараев хелеп бара палламалла марах вадылса кайны. Шурмаллах вағраза кайны сухалне дехырман. Шамбыркрах хесене бара Алексей Петрович палламасть. Сынран пықса камачи пулнине табжырма хатланать. Ага иге шамбырк аржин касна лартна яш чухнехи килкаштапане. Везем лудага да сардага келеткелле лаплақсым сисем хевелбе пишсес севенне ытызене палламасть. Шамрыксем хойсемде палламашы булас. Шыхалде шавынбекшин журалса үсіне тедине илтне буленде шавы шеш. Хойен маскине шүрелле хабарца лартны электросварщик шитре. Шабаш Николай, угольниксем петреш. Электросварщик пәлдереве ытызене де палхандарса яче. Иккемеш эрне цемент памашы. Тольдес, тольда петре. Шифр жук. Пәдем материалне район комплексне жихашы. Яндараев хелеп еренсе кулса илче. Колхоз миллионер эшлеме ыткалаганшын эшлетпер. Ундан шыл видер хой атишине чартлаттарса сурче. Алексей Петрович ынландармадыр эшре. Пирен шыржыв тенжере пуринченде ытларах цемент кыларат пулсасында пәдем шыржыв стройкара. Пирен чухле немеле шыржывда шүрт ердумасть, завод лартмасть, шавынба балда куда шитмест, үйзім чире. Итлеме итлерешха Николай вара пурде илтмелле ыйду шабырса кучы. Хойсен чухын тыване пәдені сене шефсем пулыш аймаща жие. Шефсем шуғышласа пәхеш. Алексей Петрович кулсаячы. Кулька-ми-кулька хебірдесе гайры, хальвал унран хопмаре энде. Геронти дегілмаре, колхоз правленине каймадивре. Кунда бізем сетнер пүлімне ушреш. Тебір бұны минутран энде Алексей Петрович хоен главный инженеребе Кресалов калашры. Николай Геронтий бұл калашнинчен тәленсе ларчыш. Угольник семде тимірде пуладикен, анчах паянах цемент воз тупма жукмен. Трактор заводне тавакансенчен ыйт, туп, шыра, нивушле сире ялхушалыхне шеклеси, пәдем халық эше болыне анландарма партий обкомен лекторне ярсавамалла. Алексей Петрович хавастанзақ кулсаячы. Николай Геронтиде ихиклетсе илчеш. Конда хаварт пұжатса барашы, шинсен бұр, шоферісене абатты жидереші. Ан хумханчыр пурде пулать абачыде кирле бузан іштерет бірде, худшынчы Геронтий. Николай ялгышса жештірад. Шук, шагын бек ішленіні хышанда ыррын бішленмест. Шуғышлары Алексей Петрович правленерен тұқсанақ. Паян ыранақ темінле решение ешін мотиведех. Күш шитместе, бұл шитмест, шабақ пурде эбир онада кынада давашын. Пур жерде стройка, эдемеде пушардебек пурынма юрамасть. Шырық шул ингекпе біштеннебегех пиренку практикада ырри патне изе бымасть. Шапла шуғышланы май, бұл заводри шәне цеха азайлет. Ярасчы она шәне шулчен, бара бұл шиде шулдах штамповка зембе, завода майдаранақ тұрандарны бұлечі. Стройка энде был, ага шыхалде пызыгахмар карма кухняда шинзене тонрангаларад. Был энде ял урамебе, ямразем хушибе хывны утма жулба удать.
Йыли ун ырыскерде мар буле, шуғышланы чухне яланах пушне шірелле жігет, бара вырым шинзеннепегех азачы паларать. Хал урыхи пошырхандарать хауна. Телефон бакалашны чух главный инженер ширіпте кіскен хуравларе. Уйых планет тулать, эсем ергеллех бұрашы. Бұл аванха, пір эрне хушинче пызык улшынземех пулса иртмеш. Анчах был цемент, угольник сем хинчен калашны чухне главный инженер хурави келешмере. Алексей Петрович хойен буштахе пулманбек тыткаларе был хойне. Заводра Кресалов хужа Алексей Петрович она паханагане шаплабек туйынче. Она институт педерне ахал инженера вăл хăйпахса үстерне эдем туны, вăл бур директор хушминеде итлесшін мари. Сазардық хăйен главный инженерне юратман туйым журалнине сисре, теленмелле. Мменшін унын хăй кымыллаган шынна юратасмар. Тохта, сентябрь планне антулдаргына эпсана. Калле халлеш шынна пілестезесен, эрнеліх пушлығалар тени тәрісленместі күнда. Пірреміш худ юльчышке Кресалов ун вырынне. Алексей Петрович, она тахашы ваданчық сасы пачынетмен. Юля икен, кетмен шырден, бұл хойде шағынбектелі бұлыва кетмені, Юля она чэнмен бұлзасын, курмазырақ ирцегаячы бұл, чэнет бет. Бұл палханныбе чари картлатныне дуйре. Сывайы, сываха, хавар епле чубадар. Юля палханны сізенет, туды кулны чухта чытрет. Аллинче сумка, пилекне шат тыдаган шупка платье бехой, шибетне элехиллех энзих ишне пухсахуны. Эшлеме мар уява каяспегех тумланны. Алексей Петрович йыл кулса илче. Шамрық чухнехинченде хитререхес Юля. Шак сымақсене калареде чари читлехрен тухса тарны кайыкбек лыпланчы. Юли шав сымақсене чыреренех иненче ваданса хирелсе кайры. Вăл авалмарланса тюрге тухмада тырышры, ватлых енне судлансан хитреленен юнда. Шахале мінле аса илден. Ах, кулса илче Алексей Петрович, шахале манны пулатымда Сетнер Петрович манма памасть. Шак шеш. Ик кәжіде лыпланчыш. Малданхи пылғану ирце кайры, халтемін шинженде калашма булать. Нумайлыға келдені, шебіш кымылба ыйтре шакна. Алексей Петрович тюрех тавшырса илче. Олі ун пурнышне пәдембек білет, пәдембек. Хамда білмесеп, отпуска тухрым. Анландым, апла бусан пурнаданха. Пурнадып, ішта баскас. Таранычен ханана жүреде бак. Ундан кулса ячеде хушса гуче. Эс ханана чынмесені, пыр таваржы юле. Хывыр бюрдер. Тахшан пирин булны бүлде, хал пирин мар. Калажан кирлі мара, хирішлері хер. Саншын алық яланақ уже. Кәжірек бұрадып, ширеппін каларе Алексей. Кәжіреп. Тахшан келде буладыпха, юлі пүшне усры. Пирин Наталин юрки салдакран курма келнеде, паян осадат бір, пу есі кашине булад. Ав еплерек. Аннана да кешір осадат бір, мінді Аннана. Герой Аннана, мандыны? Чын-чын герой ай? Үйтірі бұл дебір худ. Герой десе ялда кыларны пәрбір хушамат пуледері. Чын-чын герой, вара ес илкмені, теленче юлі. Шук илкмен, бұл Сетнер ун бірге менде бұлсан каласа падыне асилметрышты. Шук астумаст, апла бұзасын герой Аннакам бұл. Епле, ун портрече шубашкарда да хизеп хомишінче жағын садырад. Алексей Петрович хулбы шине сиктелгелері. Шубашкарда ыштарах шап хисеп хыми. Чапаев музейі паденче Совет Союзын героесен портречесен бұр, она оставать. Пидяван теребал ышта ысатса ярадыр бара герой Аннана. Канма гаять курорда. Авиеплерех, курорда гаять. Шахальсем шулла курорда канма гаяшы. Теленмелле. Был кул заячы. Кулли он тарахланы пекрех тухре. Күренне де балырчы. Ну, Юля, самантрах сәбірзеде хучы хыйынчен. Бұл тем кете чыға, шаначы, кашкине осаду, кам Юляшын Натали юрки. Солдаве унрамар бульха, солдаве леш, ятне манать был, леш геронтий тенинче буль. Хитресон битле аржин,
галстугіде хитре. Бұл кышчеш шав геронти шинчен персе яратчы. Юля пюрнесене пәчікачапе хутлатса алсульчыде пырынса утре. Шивықшын бек ирекленсі булашры Алексей Петрович па. Шуғышласан кашни кунах курнышашы демелле. Курнышашы шештемар, пір-бірне курсайылықны, каламаллине каласахуны, бізем хушшинче кыткыс ыйду да бартынықта жүк. Кутел булу кыштах Алексей Петрович кымылне пасыре, хойне нимін вырыне де хуман бек туйры был. Утпиде элехиллех, темілле шунатлыскер, ури шыре беренмест, шаврынса да бақмасши, шук шаврынса бақмаст. Ава униче алыгеде, ушреде Алексей енне кышт шеш бақса илчі. Тада кыштах алне шеклезе саламласа малалла башкыртре. Ага сана малданги юраду. Сетнер е аппыжы каланы бек Юля сана халде юрадать, кыжық турчеш, валсан хыщын таштада бырать. Пырать сана, кәтсехлар, анчах, малданхи юраду. Ана манаймастын. Юлян шынгыра бек сасине итледені е унын шымыл утпине курадын. Чыре тăри жуначы бек шатылдадачы. Малдан да, кайран да, шакнашкал ачаштуйым унын нихышанда булман. Унба пірлешне булсан, пурнышым епле булгачыжи, шуғышлары был. Ослы юқса-дұқсан, салат шинчен шуғышладыны, хилішлері хойне-хойех шавындақ. Ага бізен бүрчеде, кунда үсе жиденне, кунда качы булны. Хал унда Юля бұрынад. Лекши дедіп, лекши! Сасы таштай илтнескер, палланыскер. Ушны чүрежерен она тагам алдыпе кыжық турдад. Лекши деп, лекши! Ирсе бұрадын да шаврынса да бұқмастын. Херарыме чүреже каррине сирсе хуны, ылдын шелесем елдырдадашы Алексей тюре хасайлчы, удаман анны. Шкулда врене чухнеде аршин ачасенчен үксе юлмасшы был. Херсембе мар, аршин ачасембе варжыла вылячы. Шавыншын удаман анны тесе битлетчіште она. Ача чухне Алексей еддіршінчен анман. Бізембе хире-хире жех бұрынаган анна да унран хапман. Біррегінче херлешір мара ярынны чух, Анна Алексей ердуса анаса да кетменче. Ширандан туйепе тапса ярзах баргандарчы был анадалла. Кам чухланы юрайне пыдансаларны тунгада жіне пырзатырынаса. Туты каслыны херачан виша шелес сирпенсе духны, юн юхать, ништа кайса крейми магарать Анна. Нимен ле чармашук. Аптраны бе юр ывышлаза барать Алексей. Шук балда чараймас юна. Самантрах хеп херле пулса гаять юр. Анна, анмагыр, салдаксем евір амансан да дүзеші. Малды шылсем елдахлыған ашышкеха. Анмагыр деп, тухтара біренме каядып та, ылтын шылларца барадып, сымақпанычы Алексей. Врач булаймары был, шылларца бараймары, анчах Анна тебір күннех елдірбе ярынатчы әнде. Кер хасамандыға, хушры был, керде деп, санағала пуль, был чүречене шалт шеш хупсағучы, халденех тавжырза илжі, ағы кам был герой Анна. Был чупса тухса хапха алық не ушры. Ой-ой, епле сарылса қайны қой, хулбушиземде кірешеген шынны бек, көгіреде пәчік миндер бек. Эш героесене саламлат бар, Алексей Петрович юрланы пекрех калары шақсымақ сене. Бара Аннана ыдаласа илсе чуптуре. Кер-кер, хам саламлам сана, ирсе бырать, чүречі енне де пықмаст, директоршке, пушуба пәледе шыдарса дұхны. Айыплы, Аннушка, айыплы, мынгымылландым еп, бұл терес. Анна Алексее пир тукмаки бек аллысембе ярса илчі. Тарат дейін шав. Алексей сасардығақ Анна амышне аса илчі. Валда шакнашкалах тереклік леткелі херарымчы, аржин әшінчен де бұрынман. Ара улми улмущи кутнех үгечке. Менес хавтеленех куладын, эп херлешірім ара мінле ярынныне аса илдім. Тухтар булаймарын лекші, меже шул кадықшыл баусрарын. Уншынақ шкула кайма бірақрым, кадықшыл кармандай, бұнеге шығыр тепшиеген шапла шылдиречіш ажасем. Анне дада, сана ша кадықшылба кам кача илет, тезе танран яратшы.
Алексее тюрех малды бюрде илсе кіртселарды был. Хой кухняна чупса тухре, чашық терек шағырдатны илденче. Алексей пүрт ошчеккине бұқса илче. Ял шиннесем, пір-бірне курсаши, пір пекрех сидел буган, илсе тулдарны. Шифонер, евыш кровать, телевизор. Сидели шинчи чүлмекре Георгин шихиларать. Шүйхе тюльбидері бұл каллех Юля пүртнеден керчі. Пүртне юсаса шынетне, терраса кыларны, негісне кирбешрен купаланы, хапхине тәшінетняв, варринчи юбашинче почта ешчігі шағын сатырать. Хапха шуменчи мунча кибиех, піренесем пүрт прені бек шулдыра, она варжы бұшланны шуллартны чебезем. Шак кел шуртра, унын иге питчіші урик шуралса юсне. Шүрече батне пырзақ күр, илденші Анна сасы. Кучусем камашираныне курмасып дедіні, вăл ватанчы аран-аран куланчы дуса алне сульчы. Хал мененде салат пытты гына, остыне юхтарса кыларны андушка. Ытла часах вадаласшынесі, хулашыннесем де шавесир. Кашкине хонана кил, Юлида булать, херсе кайсах иртнене аса илепер. Анна сымахисемпе иртнене аса илдереген лемлемшил оша капланчы. Ялда выртынлық шук. Анна Алексейпе Юлен юратывне рентген ошне керtсе тыратны шиннынны бек курны. Шулзем иртсен деманман. Чаризем тересмар сикнине де, көгіршіммесем картланыне де білне. Хыван эмелгүне хевелле кунда пыдарайман бегех ништа да пыдараймастын. Хал Анна тадах шамна аса илдерет. Анчах паянлық иртнинчен бұданса яланақ шылыны шырать. Шылынышы шүш пәрчинчен пат пугане шакса яны жеш. Ягура меншін качадухмары был, үйтре Алексей. Шавнаи, ебона тахыр худ кача кайса таврынсасын да тухмастып. Ходана шичи худ пыны дет был Юлі батне. Эшре де Юлина тарықсақ шап-шамрык учительницына кача илже. Эшме парахмаре, эшрен кыларса сирбетреш, таргандарлах шуйттан усалзем курынаган пуличен эшреде билже. Иге ачи тылыға юлже. Тари үсірбеш иге юлны буленде тарухмағақ. Арыме бара шүрттерне сутса хулана тұқса кайры. Ундан те ягура, те арымне шеллезе асын зыблары. Анна удаман булсан да амышы бегех шемшеде ыры чирелле екен. Юлен бара шав ягура качадухмаллачи, удаман Анна она прокурор кушебе айыпласа тиргет. Сазардык Алексее амышы аза келчі. Вăлвара эмерех мэншінесе Юлеба пәрчілге дубаймарын, тесе үп келешетші. Шыхалди кел жүртне еді жүппібек сутса ярзан, хулара бұрнаган амышы час-часақ шыхале кайса келетші. Юратмасшы был хула бұрнышне. Бір икбеже эрне бұрынсан, каллех кыштырдатса жидетші. Иккен күша-күшін юлсан, юлеран салам кадатшы. Ытлада йырыскер, детші она ырласа, әне усрать, сысна усрать, хургавагал кардиш тулды. Пирен келех пахначыде, иксіре тем житмерішке. Кайран сетнер каласа барсан шеш, амышы Юля баденче эрнешер пурннине пілчі. Дені еплере херарымне де сидетші буластавал, онба уйырылса кайсан Юлебах пірлешесі кедечіші. Лар, беделенчі Анна, седел дулды абачимешінде тадах тем хадырлет, ав піргіленче коньяк шыклезе кече. Аржин болса шак кіленчіне ушха, пулдары би, хытланса бұхам. Анна ошалана шымарда етса кече. Ан ятла, седеліман калакларақ бүлче. Бұл худаймарымха кона ешедіні, еп директорсем мен ішнине тавшыраймас вет. Чухах пырать, тавырчы Алексей Петрович. Леш эрехте бур, хлорофос тебе бұна. Илсе кересі шу кирлімар. Ярха пірерчерке. Хлорофосне Мигулай тайшы. Мигулай, үйтре Алексей. Чында Мигулая качадықны чеведанна. От склероз пушланмасызан, ик кешіде пір шулақ школ пырақнычы. Кайран Мигулай тракториста веренме нуруса жүрері. МТС-ра курс пеки бурчуын жүхне. Сан Мигулай хал пысық пушлық, иге хутлы карма кухне тударать. Хал пушлығы пушлық мари пурде шав хлорофоза эшме
осталанчыш. Тадама ешес мар, весене чиста хизеп халь. Пульницана хурсах сыбадашы, тада телевизор пакыдардашы. Мәжін героя тухасмар, килде еплерех ачышлатпыр, конаши, онаши, ату үсірлетен, херарым земде пызылашы халь лекши. Педа инде, педа, ну эс эшха, шимеде анмандада. Коньяге сибескер, холодильникран кыларны булас. Алла шапны сибе сазардагах, анна шелесене катны хеле аса илдерче, эрехтесі де юғаган юнбек көрінче. Шак айван танлаштаруран ходалас теселарчы был. Эссе ярсан черке сазардагах тарласа кайры, шавтарлав хелле херле ширмара табакан ват шыл күшпек туйынчы. Анна седел шине чавсаланчы, пәрхушы она бақсаларчы, хой сисмесірех асын сывласаячы. Ох, лекши, лекши, ытла да шамрыклах кавагардын ес, ох, эшу йывыр пулмалласан. Шымылах мар, Аннушка, хывмінле бұрынадын. Шинсен бегех, герой шылдырне пурнеде памашышке. Анна пір хушы шарламаре. Ниша вас мар шумыр пележебек тіттімленчі. Шаплы, шаплах пульде, анчах паянхи эш, кануш эш, шиве виденех пырать, сенаш пур, уда умран тадылмас, комбикорне витребе едатпырда, тислекне транспортер жіне илзе барахатпыр, сарым саратпырда да, вот педемешеде. Чуну пулсан, тада оста аллуларсан жеш эші онатсанын. Бұл Алексейбек илішмезір пүшне біргалары, питне хупланы нишевас мар деген пәлет сирилмере. Пайдақ шуғышланы еп лекши, герой ятне мана варжы хышын хиш улсемшін пажыш пулете деп. Хал асайлсен, хал күш хуралад. Есте варжы хышын хи евір шулсене аставадынынде. Видесем шизір, улымне шидерсе пітерне, парусем быйшы, чирлеші, унчухне талаге бекші выраймастым. Бәлдерен, серде, пулдыран татса бередеттім де, шивне парусене іштереттім. Пәр дурам буды шук. Херле етарын шырмаран шышке шанки гайса едаттым. Шамрык пулны да тюсне, качадухрымда тада дебір майкыч ышне кетем. Виша ача шуратрым, декрет мінне пілмен. Виша дывады күн ачашлан завырдадан да каллех фермына. Кеші неман фермарах үсірі, халде ундан ферма ачи десе кулашы. Совхоз техникумра вылых тухтаре булма веренет. Мигулайда да, ним шукран мигулька денеделек. Леш МТС вăхăтенче вăл Чиканбек хăйын тракторепе пәтем райондарах шүретче. Эрнере пір ремунча кемекилетче де шуркепе емтăхын сагаятче. Тебір эрнинче таврнать, бара хура кепе емне хывзахы барать, убышка пулманда темелле. Эс ши, Анна сынне хупланы пәлет бедірех бірден бір хевел пайырги шыдарза тухрре. Бұл кушайынжи ütне талт сиктерсе самантрах шухальчы. Ши едіп, пите тутлы. Леш МТС-не пыдерзен пірле пурындыр деме юрать. Шабах ун келді хушалық патне аллы пымаст, шинзен аржинзен бек марвал. Хой тракторне пілетте, эші умран антадылдар. Кил хуйхиде, фермой хуйхиде, хоп маре манран. Эс эш хаде бір черке, шымардыне васказақши, сивензен ошалан шымарда чын тілхебебегех бұлса гаят. Сора барас мари, Мигулай, ан мағырдыр десе, шыны хымларан иге бичке дурым, епши час. Алексей Петрович она тыца жарчы, Анна тудырне юзареде калле хайбырынне ларчы. Герой ятне барзан шәрдепне анса каясы шеш юлчыман, шур жул кулянса жүрерім. Ага, бұл тудырне салтры, санашкалах кавагармады дындым, унчен пәр шур пәрче шукчы. Сазардагах Аннан лаптақырақ пұштыррине хевел шудатса янан туйынчы, унын шудинче иртне яшлықта, хуйхи-суйхи бетелейде кабыр-кабырақ келсе капланчыш. Анчах кутуйым шиелдискер шеш пульчы. Ташташалда Анна чунне ывы шундарад. Хыпса тухмалла кывайт чырдеймест. Телейренде кавагараши. Мэншіл мана жеш паны, юрад, фермана епун білікре хайны. Еп шеші унбек эшлегенні.
Мана паричен Сетнер Осиповича парас болны. Бұл колхозшын тұрышат етұрышат. Он әжінчен уссиде бұзық. Ачаран пірде юсремір. Еп унран колхоз председателі пуласа ожада илмен. Пулдарат бет, еплерек пулдарат. Эс паллыға, эс унчухнех бірінешін пушна судаттын. Хрещен ослолықне кенегізем жіне шырза підермен, Сетнер был чын-чын хрещен. Анна килішсек улсаячы, ышли ывы сын піденчі кывайда пал чеш тиверце кыларчы. Бұл старик пекех осланса кайры. Эбир тебір чухне ун ішне хакламада білмеспір, хамара күйрендерсен бара. Хамар күйренюрен кермен тусалардат бір, унын ырыеші шившіне шырныбек болса духать. Йывырына ішлеме, Сетнер күйрендернине де дүсет, хой бара азырхаман шитабать. Яндараев келеп бұртчы. Астывадыны, әшсен бұлда кармашы бар болса гаять, хой Сетнер чырне хури тішне дымаст. Герой ятне парзан, Сетнер мана, телейлі пулма ос кирлі, телейлі пулсан, ос мен тума кирлі, тереде ақылдатса кулзаячы. Эс ирзерен радиоба калашны итле хауна, кулдарат де был, шавындақ ятлат де. Худ чине пықса калашмас был. Чуне күтсегіліне калать. Ага кам герой лекші эпмар, был шапланчы, пушне чекрі, сиделі шибеттіне пүрнебе садырчы. Вăл хăй ӹшне ытла та пызыга хурса хакланы десе шухышлать, шакына кюрентерет. Хальдерекшеш матур да сатур кымылла аннаран немен детырса юлмаре. Питне каллех шумар пәлече сырынчы. Алексей Петрович она хулвышинчен шупырлары де пушран чуптуре. Эстем калада пирен шыхалде утаман анна пірре болна. Урых немен янгала, герой ятне де пілзех панысана. Анна ерсеячы, күшюле седелішіне шыбырдатсанчы. Шиде, Аннушка, шиде, ату ак санбабірле хамда ерзе ярзан шыхал урамне мінді күшпадухып. Ундан сазардығақ сассине шириплетрі был. Мигулайба иксір эсір мана савындарадыр. Сирин ачасем шин бұлнышынде хебірдеді бебі. Пурде эбир шыхалин ыры ятне шыклетпер. Савынас булать уншын, Аннушка, савынас булать. Пәдемтенче шумыршын андығад, ес вара, питне күшна, күшүлбе шыварсаларадын, юрамас күнбек мембеленме. Анна күшүлбе ебенне питне тудырбеше бешылса дебетре. Кашхине кил вара, юради, хойен күшінче халде күшүлдірадха, кил, юлида булать. Иртнисір паян хиде булмас лекшей. Ват күтері сымақ. Сымақ тамар, ылдын дұғат шыварындан. Иртнисір паянхи булмаст, паянзыр ыранлық шук. Философес Анна. Шығыр табарушын тавсана, шубашкара пырсан тусан, хам бата кемесен, кашара тетені. Алексей Петрович она тебір худ шубырласа шүрімен чен лапкары, пылханна чунебех кардишне хыбаланса тухре. Хевел шыхал демрисем тұрне хыбарса шитне. Анна сен чул шүрденче сулханче. Урама тухсасынах бірі сывлыш ярсадгытре. Бұл тебір худ типсе шунсаларны хирсене, типселарны шабала азаилдерчі.